get the cooperation with the Deakin University because we want to get more information, more experience to develop our province in West Sumatra. So we can ask to the Deakin University to design, to develop, and to deliver many programs that we need. So before we also study to the other province, but we need in Indonesia become the first province, the best, yeah. Because so far the Minister of the Home Affairs evaluation the West Sumatra. Just now we mentioned the best 5, also in the forestry and environment and the others. But we want to develop more what I get so far. So we want to get the cooperation to Deakin University. Maybe after the MoU signing, we will develop our activities in West Sumatra, like in development, in good governance, in environmental, in tourism. I think many things. So we believe Deakin University can provide what I need. Because of Deakin University, just now, Prof. Katia mentioned many potential, many resources in Deakin. Those can I get cooperation with West Sumatra province. Mr. Professor Dr. Irwan Prayitno, our governor from the province of West Sumatra, and Mr. Nelson Simanjuntak from Indonesian Ministry of Domestic Affairs, and especially thanks to Professor Ismail Farhani and Rebecca, one of the best Minang diaspora in the world. Two but one. Thank you very much, Professor, for this opportunity. This is a very, very great opportunity for us, and I would like to send warm regard from our President of Minang Diaspora, Mr. Dino Patijalal. He is also the chairman of Indonesian Diaspora. He is a former Vice Minister of Indonesian Foreign Affairs in the last period. Thank you for this opportunity, and we would like to say that Minang Diaspora is part of Indonesian Diaspora. So thank you very much for this opportunity that Minang Diaspora involved in this. Pertama kali kita luruskan lagi, jangan ada lagi tulisan di mana-mana yang sifatnya resmi itu Minang. Tak ada Minang itu, nggak ada. Yang ada Minangkabau. Kalau nanti dipotong orang lagi, Minang punya dipakai apa yang tertulis. Jadi harusnya Minangkabau itu setali dan itu tidak bisa dipisahkan. Ini benar. Minangkabau itu memang satu kata, tidak bisa dipisahkan, Pak. Jadi untuk ke depan mungkin ini saran kita pada bagian budaya ini, bagaimana kita menghimbau kepada pihak-pihak terkait, kalau penulisan mungkin dah Sri Juniago ini orangnya, kalau dalam menulis, konteks yang menulis, apalagi ada merek resmi, itu harus lengkap Minangkabau, jangan Minang. Nah, ini perlu kita sampaikan supaya jangan salah arti nanti. Karena asal usul Minangkabau ini banyak versi, tetapi bukan beradu kerbau. Ada Minangkabuan, ada Minangkabua. Jadi antara dua itu ada namanya asal usulnya itu berasal ini Bundo Siti Fatimah sang paham ini sejarah. Karena itu ada sejarah. Jadi itu ada 2 poin itu kami harapkan kalau bisa pertimbang lagi kita tuntaskan Pak Burmanis hari ini tentang perlibatan diaspora ini. Apakah diaspora kita pakai atau bukan? Harus tuntas tadi. Kemudian yang kedua, masalah Minangkabau itu. Jangan ada lagi tulisan ada Minang. Betul-betul Minangkabau. Tapi dalam pembicaraan apa? Secara oral
Orang Minang nggak apa-apa. Tapi yang namanya resmi harus Minang kapal lengkap. Terima kasih. Salah nyangka, mohon maaf. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi setelah itu kita kembali ke panel karena kita harus mengakhiri acara ini jam 6. Mau singkat kan dari Malaysia. Assalamualaikum.